Sagundram ado Jakas blog re chilka mena pe asain utang bes lagi singgo kali noy chilka chet ko chandai na chet ko bang ape nyel dale ape na ore Jakas blog re entra ape nyel taon pe macam dia cedem kena ka masa tin le me masih main benayan. अच्छा chilka ba tina chini ar tina kan to ako chet ko misai asa chet ko subang ka proses Ada si mayon sa chini masaya atau ada mi poker tuanya em kain. अच्छा kalau jauh ya penyel tahun tuh ya ko cel kana bina cel ka to bang ado actually bina he ke tala tali ado nito ado tepe nyel jak tahun pe entre honge ka bige kan cel ka to bang abo ma Dekanya gue gede pal ka hada jokal. nyel tahun tuh ya ko ma to penyela jauh ari ठीक ado jauh noy ado hede yok kana penyela sime do kiche pakaw ki do isin jarak kerja pachen na entre na ado karena jauh jadi doang 10 menit kan laga pachen na hede yok kata taprobar go na do Jangan 5 menit laga. So 5 menit kan kita alun ma beli coba kan ni ke cuma teling go ke ado lagi nyel tahun pe kusiak kena bisa bang nasana komar dokumen tahun pe kan kena coba lagi jauh na isin kan dekha pe na jelaka isin kan jelaka doang continue tahun pe naka ge ma Jakas blog re और नौका के बेस बेस वीडियो ले भी है ना कोई यदि ना प्राण में ना पे अपनी अति लाइक शेयर सब्सक्राइब दाल पड़ी तब ना नौका के बेस बेस वीडियो भी है ना और ये माना सेन तान तान पे नौका के भैया पे ñela जाओ घंटा छुटो kan tale नौका दो इसिन जरा जो ना जो ना 5 मिनट गान हो गया Uy na nito jo gas ni bondi eh. Ito nyawa ya. भैया पे ñela जाओ ना आगो बड़ा कते नो नोडे बही प्राणा नो नितो आगो नोडे गाव तो ñela ना दो का इसिन क्लास नो पे ñela नौका कथा दो ओए नितो ना लू हुई लगी ñela पे जाओ नोडे पेया प्लेट ना नोडे पे ñel ñam kita बना चलका टेस्ट बुझे कना वो चखा जो कना दो नौका जावा तो लू हुई कना ñel पे आलो जाओ भैया पे ñela जाओ नौका दो पेया प्लेट रे नोए अरे ठीक सजा जो कते अदो नोए ना नितो बो जम पे तो बना अदो जाओ चलका पे बुझो के तबना नियति कमेंट तवन पे नो सिमई विषय ते चलका वीडियो बनाव लेते थे और नियति शेयर लाइक सब्सक्राइब दाल पिणी तबना नियति के नोका के सपोर्ट मालिन पे इनखान बेस बेस वीडियो नोका बो अगुया ना पे अच्छा ठीक है मा तबे तिया नो जाकास ब्लॉग नोडे के मुचाद का मा तबे जोहार के।